ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran. Moga-moga Gusti Allah mencukupi obat hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Kami akan menampilkan satu naskah lagi yang berjudul Kanta. Ini bidzalika mustubina wa banatu anni khatir fatika madahir la nahtajul mala kay nastada jamala jawarna huna fir qalbi talala nurdin nasi bifala yardahu lana hala zaka jamaluna yasmu ya ta'ala. kun anta tadal jamala تقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هزانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نستند جمالا جمالنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا يرضى لنا هذا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تشفي الجمال شلالala شلالala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خزت غنى ووجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا